Me whai pūtea te iwi Māori I te hokotanga atu o te tū Fiorangi, nā te mea kua au katia e taua hoko o te mahi a ngā pauaka whakaata ringarua. Ko ia te whakatau a te tumu whakarai o Vodafone a Russell Stanners. Engari hea I ki te māngai o te rōpū te huarahi tika a Anthony Royal, me āta wānanga tahitonu te iwi Māori me te karauna I ngā whiringa kei mua I te aroaro, arā kia kaua rā e pō nāna. But the key thing for us is to continue to have access to that 700 megahertz spectrum. That is spectrum that's valuable not just for Māori but for the whole country. We've seen the wonderful efforts that many Māori have put into bringing the original 3G spectrum to 2 degrees today, and I think that Māori need to continue to have that opportunity to bring value to the whole of New Zealand as a result of the work that they've done in spectrum. Hei te tau 2013, ka mutu ngā mahi a ngā hōngere whakaata ringarua.